comment minutes ntsena kuphila ora ya khomembere hlekana Africa Dzonga hlekana mingisero mina kona nganisela roko ka msumbuni irabangana ye msumbuni kukui namatla irabo mbiri siku rabo khomengwe ra mwetere ya Maori lemera bagidembere makhomembere ntse mina ni khana nga pet mathebola ni ngwana rismat wa jingwa xithanga mo xingirtana wa chajana makunela vandana tsi ka titimela ka ndawu to hambana ka namutla xe kambe n'wina mi nge xi vuyisa na n'wana vukati mi va mi kha mi swi langute hi tihlo swi vula yini mi va mi kha mi swi langute hi tihlo rihi mahungu biya lava hi sungula ku vona va ri vaceli va mugodi swi nga ri nawini va ku fika kolomo eka 14 va hundze emisaveni eka yin'wana ya timayini a vukoni vo pherima xiyimo xo tika swinene miyingiseri wa Munghana Lonene FM nkulukumba Adams va yise vumbhoni bya vona tolo ku halaya ka va awara ya 9 na madyambu se commission yi ku hi ta hundzela mahlweni ntshamo wa ku yingisela vumbhoni bya wena hi ndlela leyi hambileswi van'wana va ngeri hey ongeti mutshama xitulu wa commission a va rinderile mani hi ku if a va nghenela kambe ni vula ku xirho xa huvo ya endla milawu xi ku he mina ni na laptop sweswo swa hina va mbuyangwana xirho xa huvo ya endla milawu xi ku mina laptop ya mina yi pfa yi nga tirhi yi kaha tekeni serious ya leswi mutshama xitulu wa commission va vula swona commission swi ta lava ku mi hi teka serious va Statistics South Africa kambe Professor Risenga a va tilile Giyani siku rin'wana va ku va byela ku na rito ra Xitsonga ra ku vula statistician general a na ha swi tiku ni ri veke kwihi kambe a va vurini komeleni prof kambe mhaka nkulu yaleyi ta va kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke namuntlha hi ta twa ku va ri tinhlayanhlaya ti ri yini ka kotara ya vumbirhi loko swi ta ka timhaka ta mintirho eAfrika-Dzonga se sweswo hinkwaswo miyingisero wa Munghana Lonene FM swi langutele eka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani walowu wa Xikwembu hi ta va kha hi bula na va xifundzankulu xa le Limpopo hi nomo wa tatana Ndhavi Ramakwena hi ta twisisa kahle ku lava a va macha hi yini kambe mhaka nkulu hi leyi i ku tikereke vafundhisi va fanele va va na tilangisese swi tiveka ku mufundhisi na mpfumelelo ku fana na vana va tirhaka hi vanhu ku nga va ku ri madokodela ku nga va ku ri na vayimeri va nawu sweswo swa ku taniya mi va ni ri na leswi va nge i ti-practice number se va nge ri na vo a va vi na swoho se n'we mi ri yini mhaka yaleyo swa macheriwa sweswo leswi ke kambe vona loko va tshaveri hako ntirho wa Xikwembu mi nga ngheneleli kumbe bibele yi ri yini a yi ri hlonipha milawu ya tiko ra wena a yi voni swona se data ro tata n'wina miyingisero mina nomboro i 0860002543 mikatisa rito ka 0657443911 ku ri na xihangu tolo la Polokwane ku ri na mpfula ridzinda van'wana va ku swivetana le Thohoyandou van'wana va ku swivetana le ka Malamulele van'wana va ku swivetana le kahle maxelo lama mi khumba ku fika kwihi na sweswo hi nga tsakela ku swi twa kwala mi nga kona nomboro yaleyo ya 0860002543 nkulukumba Ndhavi Ramakwena hi bula na vona sweswi hi hafu ku pela awara ya 12 ne 0860002543 a hi ku tumingisero mina n'wana muyingiseri i pfukele mixo walowu a ni rhumela hungu ro vava swinene ku ya hi ku va leswi a nga ni rhumerisa xiswona i ri hina tanihi Munghana Lonene FM na xihlawuhlawu hikokwalaho ka yini hi siku ra vamanana hi ye ya vulavurisa Premier Dr. Phophi Ramathuba kambe Premier Mandla Ndlovu hi nga va vulavurisi ku ve ha swi tiva ku na vayingiseri va Munghana Lonene ka tindhawu leti a va vulavula va ri kona i xivilelo xo twala xexo swinene xivilelo xexo xa twala kambe xi hi ndlela leyi va xifundzankulu xa le Limpopo va teke xiboho xa ku va rhamba ti-radio leti ti ri tinharhu ti ya a le Phalali xikongomelo ku ri ku tiyisisana ku vona leswaku hungu leri nga ta va ri kha ri vulavuriwa leyi a le Phalali hi timhaka leti ti fambelanaka na siku ra vamanana swi tiwa xifundza hinkwaxo se sweswo hinkwaswo swi fana na le Mpumalanga loko wo va i ri muyingiseri wa Munghana Lonene FM i ri Mpumalanga i twa xinavetiso xa ndzawulo yo karhi xi ri koka radio yo fana na
ligwalagwala kumbe ikwekwesi kambe xi nga ri kona ka Munghana Lonene u fanele u vilela hi ku swi vula ku i vutihlamuleri bya mfumo wa xifunengeto xa Mpumalanga ku vona leswaku loko va tivisa swilo ka ligwalagwala va fanele va swi tivisa na le ka Munghana va fanele va swi tivisa na le ka ikwekwesi ku endlela ku swi ta kota ku swi twa se xivilelo lexi nga ta na xona mingisiro mina loko ni chayisa la ni ta va fonela Primi ni twa ku swi te njhani ku hi ngayi ni ta va fonela ni twa ku swi te njhani ku hi ngayi ku endlela ku hi ta kota ku hi swi tiva ku swiphiqo ku va ku ri yini ma va maka ko kambe lexi nga kona xi nga ntiyisweni i ku loko ku va na ntirho na swi tiva va hi rhamba rini a hi ri elikwatini ku ri na taking parliament to the people loko wo languta elikwatini i nga swi teka ku hava vayingiseri va Munghana Lonene le elikwatini kambe vayingiseri va kona a kwini a mala va lava ku ta twa ku premier wa vo i ri yini loko a ri le elikwatini ma va makako se kuna van'wana va nga swi fambisi ku kahle ka mfumo wa lowa se nta vulavula na Premier hi twa ku kahle xiphiqo xi le kwihi se a hi mhaka ku a hi swi lavi ku a hi nga swi lavi ku ta Agin Court a hi swi lava ma va makako a hi swi lava ku ta Agin Court kambe a swi kotekangi ku hita hikokwalaho ka sweswo leswo ma va makako ni tshama ni hlamurile swo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela kona twi kusuka haleni wa studio 13 hi le Polokwane a hi ku tikumiri yini timhaka la ta twa timhaka leti n'we mi nga na tona hi nga si fika ka hafu ku bile awara ya 12 loko fika ka hafu ku bile awara ya 12 ni lava ku ta vulavula na n'we va Kreste swa laveka ke ku va na malawulele ya vafundhisi ku ya hi la va CRL Rights Commission va ringanyetaka ha koke loko ku ri ka swi laveki hikokwalaho ka yini loko ku ri ku swa laveka se hi fike njhani ka ku swi laveka ku ve ku na vanhu va kha va kombisa ku vilela hi leswi na va ku twa n'wina ka swona ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 andaka leswi ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Durban yi lulamerile dzonga wa Afrika yi hlangana yi va yin'we hi n'hweti leyi ya August Afrika-Dzonga yi tinyungubyisa hi ku amukela nhlengeletano ya vo 46 ya SADC eDurban leyi hlanganisaka varhangeri lava nga na xivono xin'we xa ntirhisano wa miganga ku hluvukisiwa ka vumaki bya switirhi ku hlanganisiwa ka ikhonomi na nhluvuko lowu tshamaka nkarhi wo leha loko matiko ya le dzongeni wa Afrika ma tirha swin'we mabindzu ya kula vuvekisi bya andza mintirho ya tumbuluxiwa naswona mindyangu yi kuma minkarhi yo antswa nhlengeletano ya vo 46 ya SADC xifundzankulu xin'we vanhu van'we xivono xin'we nhluvuko lowu avelanaka varikweru hi loyi wata i rhandzu hi tlangelo ra vutlhari u cinca swikweleti swakwe hinkwaswo leswi fikelelaka swilaveko swa xikweleti xin'we xa FNB eka FNB app ematshan'wini yo cincacinca tihakelo to tala se i hakele yin'we ya n'hweti na n'hweti ntswalo wun'we lowu endleriwe munhu hi yexe a ku na hakelo ya pfula naswona se u na ku fika ka 1000 rand leyi nga sala hi n'hweti hi FNB Credit Switch katsakanya swikweleti swa wena leswi fikelelaka swilaveko eka hakelo yin'we ya n'hweti na n'hweti eka FNB app hikokwalaho ka yini wo hakela mali yo tala cincela xikweleti xa wena eka FNB namuntlha FNB u pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo xikweleti xi kumeka ntsena loko u kota ku hakela ku na swipimelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini hi tlangela marito ya vona ku humelela ka vona na ku tisela ka vavasati va Afrika-Dzonga hi ri swin'we a hi xiximeni vavasati lava endlaka leswaku hi tshama hi hlohloteriwa Munghana Lonene FM u ku navelela n'hweti yo hlayiseka ya vavasati hlayisekani Munghana Lonene FM makomba ndlela
endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM. Xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo, xikan'we na xitichi xa thelevixini xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na xiyenge xa mabulu. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena. Bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, magombandlela. ukayelele eka Afrika wa vulavula. Pete mina mama taxi na vapa ivilane va tisisi because loko mo nangusa kahle bona va ma especially ni nga mbyela Gauteng ma-taxi ma le Gauteng hinkwako kana mbutete i swigirigiri a ma na ti-diski baswita loko ve a mi thembi ni nga ku siku rin'wana ni ri le thembisa ni mi xutela taxi yin'we ivi ni mi rhumela ni n'wi komba swa ku khandziyiwa swigirigiri leyi va ri ti-MEC a ti va tekeli enhlokweni na vona va tekeli vakhandziyi mahlweni loko mo nangusa taxi leswi especially Alexander Thembisa i swigirigiri butete a swi na diski a swi na diski i swigirigiri swo leswiya swa vona mara bona va lava ku ta tekeriwa serious na vona va yi tekela enhlokweni eze vakhandziyi a va rhange va lunghisa ti-taxi ta vona xigirigiri i yini mara hi loko ku teke xigirigiri i xilo xa ku kala permit ku fana leswi a hi swi endla khale hi khandziyile a ku ri xigirigiri mhaka ku a xi nga ri na permit a xi nga theli Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. ele ka Munghana Lonene FM komandlela i 22 minutes ntsena ku pela hora ya 12 nangonako i Afrika wa vulavula i ku haxela wona tweet kusuka studio 13 hi le Polokwane nhlekani lowu a hi ku tumingisela mina ku timhaka tinga komedi timhaka kwala mi va komkha mi vulavula kona ntirho hi bula na statistician general ri senga maluleke nhlekani lowu ta va kha hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na tinhlayahlayi ta ku pfumaleka kumbe ku va ka mintirho kumbe xana n'we mi nga tsakela ku vulavula hi yona mhaka yeleyo ku yi na nkoka ku va hi vulavula hi yona ku hi twa ku n'wina mi ri yini loko swi ta ka timhaka totoleta ta mintirho ma hi va mhaka kona hi ku loko mintirho yi kavula yi ri hi ndlela yeleyo ma hetelela mi swi twisisa ku swi vulaka ku vanhu va le ku hluphekeni na vanhu va ha hlupheka laha handlela se i mhaka leyi kumbexana hi lavaka ku va hi languta mina na wena nomboro i 0860 002543 aya amkeleni un'wana mingiseri hi loyi nhlekani xile botete aye papa minjhani hi pfukile hi ngo vona bot hi pfukile na ku xota vayingiseri botete botete no vona mhakanyana yintshwa ni lava ku yi tisa leyi nga yi tekele ku enhlokweni leyi a yi hi pfuna ngopfu khale loko ha ha kula ya ma-rangers ku ze ni tisa mhaka leyi botete ya ma-rangers i timhaka ta ku loko mo ni languta madamu lama ma hina lama nga na mati swona ku fana na Nsami na Milithava leri nga ceriwa van'wamanungu loko mo vona tinete leti nga laha ku phasa ku tlhava botpet na leswi va nghenisaka swona eka rona swa chavisa ende swi kombisa tingana to an extent ta ku ri nga hetelela hi nga ha vi na tlhafi emugangeni ya ka hina hi ku ku tikhomiwa tlhafi everyday damu ri tele hi tinete and a hi tiva khale ku loko munhu a ri ya tihlafi i va a ri na permit loko i ri hava i ta langutana na nawu so sweswiwani nga va a swa ha ri kona botpet a ni tivi ku swi nga adiresiwa xinjhani masivile ni tshame ni kuma xivilelo xa muxaka wolowo ni xi hundzisela ka ndhawu leya swa vurimi a va ha vuyangi ka mina kambe a ku ri xivilelo xa ku van'wani va tlhe va tiphasa ti tele ivi va cukumeta botpete hi ta hetelela hi nga ha vi na tihlampfi hi ku tihlampfi ti teka nkarhinyana ku kula loko ku ri na nete everyday swi vula ku tihlampfi loko ti ku ta famba tihala ta phasiwa ti ku ta famba tihala ta phasiwa hi ya ti kuma ku tihlampfi ka malembe lama tako and loko mo languta vanhu lama taka swi leswiwani a va na vutivi ngopfu bya swona hi ku a va na ti-permit se n'wina hi ku ya hi n'wina mi ri mi swi vona ngopfu ka damu ra N'wamanungu na le Nsami na le Nsami yes botpete van'wani va ta ku va lava mintirho se ku fane ku hi swi ringanisisa ku yini hi ku vona ka n'wina swileswi botpete loko ku ri ku munhu a wu i lava ntirho swi mintirho a yi le ku oloveni sweswiwani aka xiyimo lexi hi nga xona hi ku ya na ikhonomi ya hina kambe i nge ya yivela munhu i ni byela ku a wu tirhi leswi ya ni yivele ku tshoveka nawu ende va nge justify hi ku a va tirhi nawu i nawu botpete wu fanele wu landzeleliwa na mitwa tlhelo leri mutaka na rona i rin'wana matlhelo ya nkoka swinene lama kumbexani ya fanele ku ya langutiwa ku ya emahlweni hi ta vutisa va lava khumbeka ku hi twa ku vo va ri yini ku xiyimo xi tetani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka teto ta ku phasiwa ka tihlampfi hi ndlela yo tlula mpimo hi ndlela yaleyo khenseri bot enkombo to mina khensa 0860 002543 nangona ku i Afrika wa vulavula
hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi ku tumingisela mina kuwe ongula kwini nhlekani papa mina ngipfukile ngobona bro I can't matsaku mi vulavula mhaka ta mintirho ne na swi twisisa na mina xivalo loko mo languta ku suka ndzhaku leyi humaka kona ku na mhaka leyi va nge ku na budget yo karhi nje hi masipala nje hi government ya ku hakela munhu anti ma twisana hello a ni mi twisisa na mi se vula nchumu but ma ha ri ku kaya yeni phela mi twa li nga ri business swin'wana nghena ni makeni mi vulavula ni ta kota ku nghena ni twa loko ni nga mi twisisi ni ta hlamula hi mhaka ta mintirho sweswiwa munhu i ya pensionini nhlana nje mina ni huma pension a ni replace hi munhu munhu wa lova a nga replace-iwi mara vulavula ku mintirho yi kona mintirho yi kona mintirho ya va kona njhani swi ku mini hume entirhweni ya pension bajeti ku hakela munhu yaloyo yi ri kona a nga replace munhu hi mhaka mhaka ti-contract se swi kosa problem yo tala a vuton'wini mara ta va mintirho vulavula mintirho vulavula mintirho mara va ta va xilekela mintirho mara va ta va va lova a ku replace na mi twa papa mi vuye mi famba mi ya laha ku nga na moya se swi endlaku mi nga ha twari kahle kambe ni tshemba ku va ta va mi twile tlhelo ri ra mi kha mi ta na rona hi ku mhasi a no twa moya a ni nga ha twi nchumu ka leswi a mi ri ku swi vulavuleni hi ndlela leyi i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ti langutaka to toleta ku ku na swihehlo swa leswaku vanhu loko va hetelela va tikuma va nga ni ta swi vekisa ku yini loko vanhu va hetelela va tikuma va ri ka tindhawu leti kumbe va tikuma va ri ka xiyimo lexi xi fambelanaka na mintirho loko va huma ka mintirho yoleyo a va ha pfariwi se swin'wana swa swiyimo swo tika swinene leswi swi hetelelaka swi va kona kambe mhaka yin'wana leyi nga tsakela ku twa na n'wina kwalamo va ku mi ri kona kumbe angula mukuyeni kasi yin'wana mhaka leyi lava ku vulavula hi yona ya le ya tikereke hi lava ku vulavula hi le ya tikereke hi ta twa kahle loko va ze va fika lava va kombisaka ku vilela ku va xiphiqo ku ri yini hi laha na koho hi hetelelaka hi lava ku ta twa ku va vilerisa hi yini i ncini xi va khunguvanyisaka eka timhaka ta milawu leyi fambelanaka na tikereke hi ndlela yeleyo nangu mi khumbekaka hi beleni riqingho nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ta va hi kha hi kota ku lava ku ta twa ku hi fambisa ku yini ku ya amahlweni loko hi kha hi langute ngopfu ka timhaka ta mintirho eAfrika-Dzonga ta ya ku va nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 13 ivi kusuka kwalano hi bulana tatana Ndhawe Ramakwela nongonoko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM 3 to 6 musungunuko ku fika ra vuntlhanu ni ndzhenga Komandlela na Slim J ku umze muku ngemkumo fana na mina kuseka kwehleke kona ke seto bomtsana hi wahi marito lawa a wu mavula ya Xitsonga loko wa hakula a wu twa swibini miri vona hi ri tin'wana ma vona loko swi ta ka timhaka ta masiku a ni ta ku wa vumbirhi wa vunharhu wa mune kasi ivi ni hetelela ni dyondzisiwa ku wa ku vuriwa munhu ra vunharhu kumbe famba na Munghana Lonene masiku hinkwawo ni Komandlela na DJ Matt a fambisana na Matilda Ciao Bay eka Munghana Lonene FM Makombandlela sozomingisela Munghana Lonene FM nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la ku ta twa ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va yimise ku yini soka kwalano hi ta va kha hi bulana tatana Ndhawe Ramakwela hi twa ku lava va kombisa ku vilela kumbe va ri ku machini a va macha va langute tlhelo rihi timhaka leti ta ku tleriwa ka mugodi swi nga ri nawini i timhaka leti ti nga ololoxiwaku loko ko ndleka yini hi ku ti tikomba ti kha ti ya ti kulela naswo ti tlhe ti hetelela ti veka ntshikelelo ehenhleni ka vatirhisi ka vaaki sweswiwani ku na vanhu lava nga hundza misaveni ku na swihehlo swa ku kolomoya ka 10 mune wa vona va nga ri va kwala tikweni se a swi tiveki ku kahle hi ta hetelela hi huma njhani ka xiyimo xo lexo mingiseriwa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi ta twa wena ka 0860 0025543 hi twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi wihi hi ndlela yaleyo kumbexani impela ho va ka tiko leri ya va nga vula van'wani va ku tiko leri
hi le ka Satan kuna un'wana nga hetelela kombisa ku hala hi le ka Satan kambe a hi tweneni lava mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Tikhensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani mpfumaleko wa mintirho wu gonyile. Khomixini ya madlanga yi twa hi vulavisisi lebyi endliweke ehenhla ka Brigadier Mokwele. Maphorisa ya lavisisa ku lova ka vaceri va mugodi swi nga ri enawini. Mahungu xitalo le ka awara yan'we. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Sotsomikisera umngana lona FM komandlela a hi koti ku n'wangulo wa wena u ri yini hi ka nomboro ya ntolovelo ya 0860 002543 vakereki hi lava ku vulavula na n'wina la namuntlha hi langute ngopfu ka mhaka ya tolo ya a ku ri na vanhu lava kha va kombisa ku macha va ya hala va kombisa ku a va tsakisiwi hi milawu ko va vanhu kumbe ko va kereke kumbe va kereke hinkwenu mi vilerisiwaku hi milawu leyi va ku yi vekiwile loko swi ta ka timhaka ta hi laha khomixini yi ringanyetaka ku vanhu a va vi na tiphumende a va vi na mimpfumelelo ke i mhaka leyi na va ku twa ko n'wina mi angula hi yoho hi ndlela yaleyo hi ku hina masiku na minkarhi loko hi ri ka Afrika wa vulavula hi ri laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. a hi amukeleni mbulavuleri wa xifundzakulu xa Limpopo laha a ku ri na march lowu a wu ri koho hi twa ku kahlekahle ve ri yini lava va machaku naswo tanihi xifundza va ta endla yini hi amukela tatana Ndave Ramakwela. Tatana Ramakwela enhlekani khalanga na vangiseli hinkwavo va munghana lona FM. Tolo a ku ri na march la ka vakreste lava van'wani va kombisaka ku ka va nga tsakisiwi hi milawu na swiringanyeto na swibumabumelo swa CRL Rights Commission. Komixana yin'wena mi nga va na nkateko wa ku tanihi xifundza hi vurhangeri bya xifundza mi kuma swirilo swa vona ve ri va rila yini? Swi kona swilo swa ku tala leswi va vulavula hi swona swi hi mhaka a section 22 leyi nga ri kona which deals mainly with the Commission of Religious Rights and Association. Leswi i swilo swa national government in as provincial government. There's not much of areas with which we are dealing with. So our kombela ku provincial government our supporter to raise some of the issues on the memorandum Africa National Department of COPTA Naka Presidency. So that's what the march for Itolo Batela, and then we were able to receive that particular memorandum. But the general issues that they were raising, which unfortunately as the provincial government, the best we can do is just to forward the memorandum to relevant departments that deal with that. He COPTA nationally and then as well as a presidency. Every other issues that are being raised there, even if I were to take opportunity to raise those, I won't be able to clearly deliberate or even speak about those issues because they are outside our competence as a provincial government. Kambe loko it's outside your competence swi nga va swi venge yini ku va machela n'we va avo mi rhuma? I think that's what how you will put it because the majority of issues that they are raising there on the memorandum, they're asking the provincial government or the premier in particular, na MEC wa Coxstar, to take the memorandum to that area in the municipality. But Balawako Naina, as a province, we must make a commitment to protecting the constitutional rights of freedom of religion, freedom of association, and autonomy of religious communities. So in Kwaso, they have constitutional provision. The CRL Rights Commission, which has been established.
So all of these issues, even if we were to take that memorandum, unfortunately, there's no place where we'll be able to deal with those issues. And that's why we're saying that while the South African church defenders felt that they wanted to march in here, much of it, unfortunately, even the support that they're speaking to, it unfortunately cannot be provided by government, whereas there's an established structure nationally that deals with those issues. Leswi swi vulaka this concern yi nga va yo ndleka a Limpopo kumbe i ya tiko hinkwaro hi ku vona ka n'wina timachi leti mi vone ti ndleke kun'wana handle ka la Limpopo? We didn't follow up on where else they happened. It could have happened other places, but we were courteous enough to be able to go and have somebody receive the memorandum yesterday, even on a holiday. But having considered that, they will formally reply to the marchers on what actions we'll be able to take, areas that we'll be able to attend to, and the steps that we're taking. But the biggest issue is that we must refer the memorandum and consent raised to the President of the Republic, to Parliament, and the Minister responsible for corporate governance and traditional affairs, and other relevant national authorities for urgent consideration, and then other constitutional interventions that are required therein. So that's what we will do. But otherwise, beyond that, as a provincial government, we are unable, we don't have powers within legislation to be able to enact any of the things that they would ask us to do. I see. No, ni mi twile tatana Ramakwena. Kuna leswi mi lava ku swi vula mayelana na mhaka leyi kumbe hi michucha mfamba hi ku swa twala ku himpela a hi swa n'wina leswi? No. I wouldn't want to say much, Kalanga. Just to say that yes, we have received and we are continuing to assist in making sure that whatever issues are being raised, we pass them through. Khetsile tatana Ramakwena inkomo siku ra n'wina riveleleni ku ya mahlweni inkomo. A khensa a hi buleni va ka hina ni lava ku mina na n'wina hi bula hi langutana mhaka nkulu leyi nge le ku rhangeni mahlweni la veri ku na ku hambana. There is a separation between state and religion. Swi nga koteka ku va hi endla tani, swa koteka n'we mi landzelelaka timhaka leti ta vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona, swa koteka ku hi hambanisa mfumo na timhaka ta vukhongeri ku ya hi laha va ringanyetaka kumbe va bumabumelaka ha kona. Bibele yi ri yini hi timhaka ta kereke na mfumo loko swi ta ka timhaka ta ntirhisano kumbe ku kumbe ku kala ntirhisano? A hi mi twaneni 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM. Wo sungula hi loyi Nhlekani. Hayi baba. Mi njhani papa? Hi pfukile minjhani? Hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we? Na ta nghena ka liya tikereke. Ku na mhaka yin'wanyana bootcat. Swin'wana swilo mfumo lowu a wu ti hi ndlela kahle. Swilo swa tikereke a swi aplayeriwi ku va mfundhisi. Munhu u nyikiwa kusuka ka Xikwembu, a suka a ti byela a khongela a kuma vukhongeri, xi n'wi nyika Xikwembu ku hi fanekele i ndla so. So loko munhu mfumo wa hina u ku vanhu va fanekele va teka tilayisense ta ku va fanekele va va vafundhisi, munhu to suka un'wana na un'wana bootcat a ya ku hawa na mina na mpfumelelo ku va mfundhisi, mara Xikwembu xi nga n'wi nyikanga matimba ku a va mfundhisi. That's why mbona kambe i ti-license to ndlela sweswo kumbe ti-license ta ku n'wina Xikwembu xi va ku xi mi tirhile mi kota ku ya ti vula ku hayi mi ni nyikiwile ni teriwile, swi nga leswi ni nyikeni mpfumelelo wa ku ni kota ku ya mahlweni na ntirho lowu ni nga nyikiwa wona? Munhu a nge swi tivi, munhu un'wana a nge swi tivi ku munhu loyi nyikiwe i ya tshemba njhani ku munhu loyi nyikiweni. Xikwembu hi xo xi tiva ku munhu hi xo xi nyika ku munhu matimba bootcat. Munhu a nge se swi vula ku swi vula ku a ku nge vi na vulawuri ku ya hi n'wehe, a ku na vulawuri lebyi byi nga hundziseriwaku ka vaaki mayelana na timhaka ta tikereke. Tikereke to tirhela hi ku mhaka ya ku Xikwembu hi nge swi tivi ku xi te yini namuntlha. Me loko xi ni nyika matimba ku ni fanekele ni khongelela vanhu nike hi Xikwembu, swi tiva hi Xikwembu ku matimba lama ni ma kuma kwini. A ku na munhu loyi a nga ta swi tiva ku me matimba ni ma kuma kwini, ene hambi munhu o ni lavisisa a nge ni kumi kumbe na matimba a njhani ya ku ni nga khongelela vanhu kumbe ni va mfundhisi. Xikwembu xo xi swi tivaka. So loko se swi vula ku hina hi nga ta ka hi nga swi tivi ku fana na mina Mbuyangwani, loko no vona mi kha mi disa van'wani
mabyasi mi kha mi dyisa mi fafazela van'wana hi tidumu na hinkwaswo leswi ni nga vutisi hi ku a ni swi tivi ku Xikwembu xi mi byerisise ku yini. No, munhu wa ku dyisa vanhu mabyasi Bootpet ne leswa swa ku vanhu va suka va dyisiwa mabyasi a nga kona munhu loyi a nga ta pfumela ku dyisiwa mabyasi byanyi ku dya tihomu na timbuti. A ni vale ku va dyile van'wani va vonini se hi yo mhaka ni vutisaka ku hi ya swi hambanisisa ku yini ku loyiwani a va dyi mabyasi i nikiwe hi Xikwembu na loyi a nge va nga dyi a nga nyikiwangi hi Xikwembu. Munhu a nga pfumeli ku dya mabyanyi Bootpet. Munhu i fanekele a pfumela leswi Xikwembu xi n'wi byele. Loko munhu a za ya kerekeni Bootpet a khongela wa kota ku vona munhu wa ku a khongela Bootpet wa kota ku vona kereke yo karhi na yo karhi kereke ya so a yona kereke ya so yo. Ai kasi ku na tikereke to ka ti nga ri tona. Loko ndzi vona mfundhisi a famba a pfinya munhu a pfinya n'wana a hi munhu loyi a nga nikiwa hi Xikwembu munhu loyi Xikwembu a xi pfumeli munhu a endla swo fana sweswo. Se loko ku ve ku na mina na n'wina namuntlha ha pfumela ku na tikereke ti nga ri ku tona hi endlisa ku yini ku hi nga ti kumi van'wana va pfinyiwa va ri ka tikereke to ka ti nga ri tona. Koso loko munhu a tiveka ku munhu loyi a nga fambisi swona leswi fanekeleke kereke yi lavisaka xiswona munhu yaloyi i fanekele a tekeriwa voko ra nawu. Hi swo va nge va lava swona ku mi tiveka n'wi mi vafundhisi. I ta n'wi tivisa ku yini ku loyi i mfundhisi. Munhu i ya tivisiwa ku yini ku loyi ta fika a vula ku mina i mfundhisi mara i ya tivisiwa ku yini ku yeye i mfundhisi mi ya n'wi tivisa ku yini Bootpet ku munhu loyi i mfundhisi. Munhu i tiva hi Xikwembu ku yeye mfundhisi. That's why va ri munhu i nga n'wi judge. Munhu jaja hi Xikwembu. Xikwembu loko munhu a endla swo ka swi nga ri kahle Xikwembu xo xi swi tiva ku loyi endla swo ka swi nga ri kahle. Ya David a ku ta swi vula ku ta tika. Munhu i tiva hi Xikwembu munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka laha misaveni loyi a endlaka swa ku biha i tiva hi Xikwembu ku loyi endla swa ku biha. Loyi a endlaka swa kahle i tiva hi Xikwembu ku munhu loyi endla swa kahle. Munhu a nge swi koti ku jaja munhu un'wana handle ka Xikwembu. Loko munhu a nghena ka swa ku biha hi vito ra Xikwembu xa swi vona ku munhu loyi endla swa ku biha xo xi nga ta n'wi solve. Se ni byeleni ke tsalwa leri ya ri nge n'wina tanihi vaaki mi fanele mi hlonipha nawu wa tiko ra n'wina mi wu landzelerisa ku yini loko se mi ri la kerekeni leyi mi nge a mi lavi ku landzelela milawu hi mhaka ku a mi tiveki mi nge swi ku hala nga swi pruvaka. So leswa swa mfumo wa lani wa ku yini swa ku yini Bootpet ne i swilo swa misava leswiya. A ni yi tsalwa i bibele phela yi vulaka sweswo ku landzelela milawu ya tiko ra wena a hi swona kumbe ya varhangeri va wena. Varhangeri va hina yi vulavula varhangeri va le kerekeni a yi vulavuli varhangeri va lava fana lava va nga laha misaveni va ti-president va kusuka va ku munhu wo chuziwa ku fanekele va president. Ku na vanhu lava a mi va landzeleli. Lava a va tisanga va lo vekiwa hi munhu loyi a hanyaka kwala misaveni. Ni vula ku swona tsalwa leri nge landzelela vanhu va milawu ya n'wina a ri vuli va president na va councilor a ri vuli swona. A ri vuli swona leri a ri vula varhangeri lava va nga Xikwembu xi nga va nyika matimba ku va fanekele va rhangela vanhu. Lava va fikaka va ku a hi yeneni hi ya dya byasi. Hayi va lava Bootpet a ni na vo varhangeri na. Hayi lava varhangeri Bootpet that's why ni vula ni ku lava i vanhu van'wanyana va ku vo ti nyika leswiyani ma swi twisisa. Ku na lava no mi nge vuli ku vo ti nyika hi mhaka ku n'wa mi yimi na swona leswi swa ku vanhu va dya byasi. A ni yimi na swona. Se mara mi nge vuli ku vo ti nyika. Hi ku kumbexana na vona va nyikiwe hi Xikwembu xi nga nyika van'wana swin'wana. A ni mi na proof na swona. Na mito Bootpet mara leswiya swa ku vanhu va fanekele vohe makumu mfumo wu nghenelela ka tikereke swa ni yimi na swona a va tshiki vanhu va Xikwembu va tirha ntirho wa Xikwembu hi ndlela leyi Xikwembu xi va byerisaka hi swona. Ni mi twi inkombo ta mina ni vona na lexi ni amukelaka hi xo tinqingho xi tshukile a hi twenini lavawani kambe ni nga siya ka vona yima ni sungula ni basisa leswi. Ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoso swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi. Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magota ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti. Xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku pfuna 24 tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo.
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Hello Mixer Nhlekani. Kalanga Mpfukeni. Papa mina hi pfukile ngovo. Mpfukeni Kalanga. I can't. Leswi ni swi vonaka ka nhlokomhaka leyi nga ka yona ekereke. Kalanga. Misava leyi la ku hanyisiwa. Yi la ku hanyisiwa, yi la ku hanyisiwa hi matimba yona ya Xikwembu. Kambe ni nga se fikelela ngopfu ka sweswo hinkwaswo. Hi vakhongeri. Kambe hinkwaswo leswi swi la ku vanhu va khongela va kha va tiva ku vafundhisi lava hina va famba hi nawu na. Leswi nga kona ni endla ku ni vulavula leswi. Vanhu vo tala va le ku lahlekeriweni hi vutomi. Va lahlekeriwa hi vutomi hi mhaka ya vafundhisi lava. Vafundhisi lava va tlhela va nga tiveki ku vafundhisi va ku a va ri na maphepho kumbe va nga ri na maphepho a va loyi a va nyikiwe hi Xikwembu ku vula ka muyingiseri. Kambe hi lava ku tiko ri hanya ri ta ri tiveka. Mfumo a wu ngheneleli wu nghenelela ka tiko leri ri yisiwa ku vunyamini. Vafundhisi va hina va ngo lahleka va tlhela va lahlekisa vanhu kun'wanyana va tlhela va nga tiveki ku munhu wa ko a huma kwini. Mindzuku kuma ku wa kereke la ndzhaka yindlu ya mina, mindlwa kuma ku wa kereke yin'wana a ndzhaka yindlu ya luya ti fola ti kutani va yimisa ti-area ta ku kereke hinkwato. Mara swi swa kona loko se ku swi ya humelela vona va tiveka handle va ri a hi vona munhu yaloye a nga yisiwa kerekeni yaleyo a yela ku hanya. Mara mahanyelo ya kona hi lama bazelo ya kona yi vuya ku yi nga ha ri kahle eKhalanga. Mi ni kombela ku lexi nga ta xivula hayi hi nga ta xivula. Mfumo a wu ngheneleli aka swilo leswi hi ya ku ka swona. Wu ta nghenelela u nghenelela etlhelo rihi hi ndlela yihi ku loko munhu a za va mfundhisi mhlawuriwa. Emhlawuriwa ehlawuriwini a pfumeli hi ku lexi nga kona loko i ri mhlawuriwa wa i ri nandza wa Xikwembu. I nga ngangi i nga swi vona ku leswi fanele ku xi ku ngangisa yini sungula i yingisela. Hi ku madyelo ya timali vona va yi tsutsumise ku dya timali ngopfu laha tikerekeni. Hi leswi swi endla ku va sungula ku ya yima hi milenge va toyatoya le. Kambe loko mu ku va tsutsumise loko mu ku va tsutsumise ku ya dya timali mbula yini hi ku mali bo nyikiwa. Ku na swin'wana leswi swi nga endla ku ni swi vula sweswo Khalanga. Swi swo tala swi endliwa ku hi khongeleriwa a tikerekeni. Hi karhi hi voniwa kwala a tikerekeni hi van'wana na van'wana lava hi kerekaka swin'we ku hayi a swi vona wa khongeleriwa hi mfundhisi wo karhi la. Ivi swi jika mindzuku un'wana i ya endla kereke ya yena andzhaku loko a ya kerekeni leyi ivi a ka ha endla mali hi le tlhelo leyi. Le kerekeni kuma ku a yi pfumeleriwi mali ya kona. Yena ya endla mali ene le kerekeni a nga tiveki ku i mfundhisi. I hlambisa vanhu hi swi swo karhi na spirit kwala. Mara a nga tiveki le kerekeni ku mfundhisi. Hi leswi se mina ni nga vulaka swona ni ku mfumo a wu ngheneleli ku na loko ku ri ku tshika un'wanyana wa rixaka ra hina hi kerekaka swin'we a tshika a twa ku vava. Hi kota ku tiva ku a ri ka mfundhisi wo karhi a va a ri rivaleni Khalanga. Hi leswi na a ni kombela swona a mfumo wu nga nghenelela. Se n'wina miri hi ku ya hi n'wina mfumo a wu ngheneleli wu va na mafambiselo ya milawu ku va na swibumabumelo swa ku vona ku va na vulawuri byo karhi lebyi byi hetelelaka byi va kona tikerekeni ta hina. Ni vikeri papa ni khensini. Amen Khalanga hi mina lo. Inkomo van'wana hi lava a ka ha ri na munhu la. Nhlekani Khalanga minjhani? Hi pfukile papa minjhani n'wina? Awu hlayisekile xewetana va yingiseri hinkwavo South Africa. A khensa papa. Ya Khalanga mina swi vona ku sure mfumo u right loko u nghenelela. Because muti un'wana na un'wana u fanele u va na nawu. Loko va ku mfumo u nga ngheneleli mara muti un'wana na un'wana ni kereke muti wa Xikwembu a hi muti wa mfumo wa n'wina. I muti wa Xikwembu lowu rhangelaka hi munhu loyi a nga le hansi ka mfumo wa hina. Okay. Swi fana na sweswi ni kusuka ni ku ni ya pfula kereke ni nga rejistariwanga va ntivi ni ya endla manyala ekerekeni. Vanhu va le handle va swi kota ku tala va ta ku pfula tikereke va endla manyala laha tikweni ra South Africa. Lava sukaka kona a ku na vavabyi na a ku na lava lava ku katekisiwa lava sukaka kona. Se u fanele va nghena laha South Africa va nghena hi mpfumelelo leswi leswaku va pfula tikereke va mani va huma kwihi.
so munhu un'wana na un'wana a suka a fika nghena la South Africa a ti endlela nawu a ti endlela kereke hi ta endla kereke va tlhela va vuya va ta ringa mundzuku va ku mfumo a wu ngheneleli ku na vafundhisi lava endlaka swo karhi va xanisa ku vamanana va endla kwini va rhoba ku vamanana va rhoba ku vanhu timali mfumo a wu ngheneleli hi lava nga ta lava mfumo ku wu nghenelela mara sweswi va ri mfumo u nga ngheneleli loko swilo swi tika va ta tlhela va back to ka mfumo lowu va ku nga ngheneleli kambe loko u ta fana no wu nghenelela mfumo wu ta fana wu nghenelela hi ndlela yina mfumo wu fanele u va na vulawuri na ku tiveka ku tikereke ti nga ni South Africa vafundhisi va nga ni South Africa vafundhisi i va mani swi kota ku tiva ku ri ku endleka yini ku ri va nga tiveki un'wana na un'wana to ti endlela ende sweswi ta ta tlhela swi hlupha yo South Africa se a swi ngo to fana na loko munhu a ti endlela loko swi va ta ni alerisa ku yini mina ku ni nga ve mfundhisi no a va aleli munhu ku a nga vi mfundhisi mara u fanele a tiveka loko munhu a ri mfundhisi i mfundhisi mara a vi mfundhisi enawini a nga vi mfundhisi a nga tiveki etikweni se loko ve munhu un'wana na un'wana a nga pfumeleriwa ku va mfundhisi ntsena a kota ku tiveka se va nga va vilerisiwa hi yini ku va na nawu ni vilerisa hi ku loko munhu un'wana na un'wana va na mfundhisi a nga ri na nawu swi ta ku onhakeli swo tala South Africa a ni vaveli mfumo na mitwa ku n'wina mi ri loko mfundhisi a va a nga ri nawini swilo swo tala swi ta ku onhakeli ani ivi n'wina mi sungule mi kombisa timhaka ta ku munhu un'wana na un'wana loko a tsakela ku va mfundhisi a nga va mfundhisi kambe a tiveka ku mathevula va lava ku va mfundhisi ncindani va lava ku va mfundhisi swi tiveka swi tiveka rejistariwa se ku nga va ku ri na xiphiqo xa yini xa ku va vanhu lava va rejistariwa leswi swi nga va ku swi ndla na ku van'wani va macha va ku mi nga ngheneleli ka swilo swa hina lava machaku vo swi tiva swa va machela ku ri nkarhi wun'wana swilo swa vona va swa ku swo a swi fambi hi ndlela loko u famba swilo hi ndlela swi fambisa swilo hi ndlela u nge pfuki u vilela loko ku hi lava ku endla swilo swi va na order swi famba hi ndlela ku pfinyiwa vana ku kidnapiwa vana va fambisiwa van'wana suka kwala tikerekeni mara sweswi loko endliwa ku n'wana na n'wana a nghene a endla vamanana va endliwa mona mandlisa kwala tikerekeni so loko va nga endli nawu swi vula ku n'wana n'wana to ti endlela ta va human traffic to tala va tumbela hi tikereke va tumbela hi tikereke mara va teka vana va South Africa va fambisa mara leswaku hi le kerekeni hi switori swi nga leswi humelelaka swi huma ku tikerekeni phela vafundhisi lava vo lo dloka dzovo ra nyimpfu a hinkwavo nga vafundhisi a hinkwavo ka 10 a hinkwavo va ta tixihatla mara va va kha va tiveka mara va va kha va tiveka musi hikokwalaho ka yini ka lava ku va tsarisiwa swi va kha swi tiveka ku na mfundhisi swin'wana mwana loko va nga tsarisiwi vo ti fika va ti endlela va endla monelo va endla ku va huma South Africa va famba me va kuma kwini a va tiveke vanhu lava va rejistara se muti wo ku hetele ku ya va ya tingangana tona ku a yi rejistari na nemetweni inkomo a hi kumeni van'wana hi lava nhlekani nhlekani mpfukile buthata hi pfukile hi ngo vona mpfukile inkomo a ni la nghena kele ya tikereke hi ku ya mina ni ta ku swa boha ku veni mfundhisi loko ku ri ku a ri munhu loyi a rhangelaka kereke a va tiveka a va na maphepha hinkwawo ya ku rhana kereke hikokwalaho ka yini swi vulisa leswi sweleswo ni ta vulavulela ngopfungopfu haleni ka kereke leya ka hina xa apostolic yo mbala blue and white laha kerekeni tikereke letiya ta hina hakanyingi letiya hi vanhu lava hi tirhisaka a moya kumbe ku khongela vanhu swa ku fana na swo sweleswo munhu loko ku ri ku o titwa a vonanyana nhongani nyana yindzanyana ta tsutsuma la ka pfulanyana xibandlani xa yena ene loko la ka pfula xibandlani xa yena lexi iya ku endleni ka business ma swi twisisa ka ha ri ku khongeliweni so a ni ta ku for mina hi mavonelo ya mehe loko a swo koteka vhela swi la kahle kahle un'wana na un'wana loyi a ti tivaka swa ku i mfundhisi a famba ya register swa ku ti kuma swa ku loko ku ri ku hina ku pfuna yena vo rhandza swilo va ku rhandza ku pfuniwa ta kota ku ni fika hi tiva swa ku loko khongela i bootfet i ta va hi khongela kha khoma a huma xikolweni or a khome xitifiketi xa kona swi ta tisa ku hambana kanjhani na mi khongelela mi nyikiwini xikwembu ku mina loko ni mi khongelela mi hanya ni na ntoto walowo a ni yangi xikolweni a ni tsarisiwangi helo ni n'we mi tsarisiwile swi ta tisa ku hambana kanjhani ku hambana leswi nga ta tisaka ni swi vulavulaka esayitini ra tikereke letin'wanyana vanhu va ku tala special vafundhisinyana lavatsongonyana lava tsutsuma va pfulapfula swikerekani swa vona emasayitini ya vona
loko loko swi buka kahle Bootpet nambi hi tinyanga sweswi loko ku ri ku u suku ya ku thwaseni loko huma ku thwaseni wa so khome xitifiketi xa ku ni pfumelelekile ku ri ni ya pfuna vanhu tanihi ku ni nga Bootpet mara sweswi loko ku ri ku u nga ri na phepha ra ku vonisa swa ku hakanene ntirho wa wena wo fundisa u yele xikolo loko fika u khongela munhu kokwana loko maphorisa ma ya fika xa ku xin'wana xi nga ta vutisaka xi va ta lava ku tiva swa ku license yi kwini ma swi twisisi tibantima license yi koho ya Xikwembu ni kume ntoto kusuka ka Xikwembu hi swona ni vulaka swo phela mina sweswi ku ni kume ntoto kusuka ka Xikwembu na khongelela munhu a hola na pfuxa ni ri sweswi swa pfumeleka loko ku ri ku South Africa un'wana a nga la Afrika-Dzonga loko fika ku ri ku i nkarhi wa ku ve ni yena a nga vitaniwa hi Xikwembu wa ya register Pitori a kuma maphepha ya koho hinkwawo swa ku fana na swesweleswo wena u sukaka u nga ri na wo suka u teka kwini se swi vula ku n'wina miri loko ni ri na ntoto ni ya registara ivi ni va na phepha i ntiyiso yeleyo na mi vana nhlekani lowunene no a khensa swinene mani inkomo khensile swinene 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi amukeleni lava hi twa ku vo va ri yini inhlekani mi amukerile la hi le ka Munghana Lonene FM i Bishop Mafumo echese la Bishop timhaka to regulator kereke swa feyila Khalanga hikokwalaho ka yini swi feyila a hi voneni murhangeri wa CRLM Khwanaze Kalufu va vulavule statement xin'wana xo komba very very controversial loko va ku loko munhu a ku ri ve wa vukhongela vulavula na Xikwembu munhu yaloye loko mo ze munhu a ku u vulavula na Xikwembu a vayisiwa kwele ku a tihlanyweni a ya tshunguliwa. That was a very reckless statement and utterance. Hi leswi nga ve swi tikomba kahle ku ri these people va believe mara bona va believe ku munhu a wa ngheniwa hi mandlozi wa kota ku twa vele hansi mara now va ta na judgment ya ku ri vanhu va hina va kereke hi nge swi koti ku vulavula na Xikwembu. I think that was very very serious reckless statement. Kumbe mi nga swi kota? No, a swi kota. I ku lexi xi karhataka i ku na van'wani va nga hi nyika swikombiso swa ku va swi kota kambe ivi va swi tsatsamuxa swi ze swi endla ku hi nga ha swi tshembi. Matsundzuka mfundhisi wun'wana tshama ya teka swinepe a ri matilweni. Ma swi tsundzuka Bishop sungulani kwalano. Na swi tsundzuka sweswo. Inkomo. But what I want to say ne vanhu lava va ndlaku la atikweni ra hina constitution ya hina is very clear. Vanhu lava va ndlaku swilo swo huma endleleni va ndla swilo swa vukhamba criminal activities kuna nawu lowu tirhaka na sweswo. But i nge regulate swilo leswi swi nga swa ximoya through just a theoretical means. Unge swi koti ku swi regulate njhani? Va ta swi kota na ku ya regulator swilo swa vun'anga leswi vanhu va vitanisiwaka swona na hinkwaswo because loko ku va na ku regulator kereke a va nghena ku ri ka sweswo swa ripfumelo. Kasi regulation ya vona yi verile ku teka xivumbeko xa njhani ku ya hi leswi n'wi tivaka swona? Regulation ya vona yi lava ku ri the way vanhu va ndlisaka swona va va ku ri na a particular principles leti framework leti vanhu va tikereke va ti landzelelaka ene ku va na a peer review committee ya vanhu lava va nga from a different denomination ve nge swi koti ku ri vanhu lava va regulator each and every Christian. Kambe a mi voni ku i masungulo n'wina a mi tsaka loko vanhu va kha va dyesiwa tinyoka n'wina a mi tsaka loko vanhu va kha va dya byasi? No, loko munhu ngo fana vanhu lava nga fufutela munhu hi dumu va hetelele ba human right commission ba n'wi pfulele case. Why can't they open a case because they know that thing is illegal ku disiwa munhu leswi swi nga disiweki. Human right commission yi tirha. Mara ani xin'wana na xin'wana loko xi va illegal based on a framework, xi va illegal based on a law, a xo va illegal out of the blue. Se hi yo mhaka va kha va ndla framework leyi va nga ta yi tirhisa as a benchmark loko va ya mahlweni. That is the reason we have got a human rights commission. Kufana na mfundhisi lawo wo pfufutela vanhu. No, a ni ri kuna n'wina mi tirhisaka hayi ku na n'wina kuna vanhu lava tirhisaka
timhaka ta vukhongeri ani bishop ku ti vuyerisa kuna hi yo mhaka ku tumbuluxiwe ti-commission leti na mintirho ya to hambana hinkwato leyiwani yi sirhelela timfanelo ta timhaka ta vukhongeri ni vula ku loko se hikokwalaho ka yini swi va right loko swi endliwa human rights commission swi nga vi right loko swi endliwa hi CRL rights committee. We are talking in terms of people lava va tirhaku ntirho wa Xikwembu va kha va endla swilo swo biha ka vanhu van'wana but ka yimani ni vula ka leyo ti vuyerisa vele in the first place ani mali loko ku vanhu vo loko ku va kha va nyikela avo fosteliwa ku nga ta ku lo robiwa vo nyikela Bishop mi nghene ni nga ha ri na nkarhi a hi fanele mi ngheni ka ha ri na nkarhi kambe hambi swi ri tani ni a hi mi voni a hi mi voni hi va hi nga ri ku mi voneni hina mi nga ta ze mi teka nga ri ho tshika ku va hi nga teki riqingho ro rolelo mani Chauke i nhlekani a hi tweni mahungu ya misava na lexi a ni fanele mi tlangela xona a ni nge hi mi tlangeli ni hlwerile nghena ungayele lexi eka Afrika wa vulavula hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM komandlela la ta twa ku un'we mi nga tirhisa ti-voice note mi ri swi famba njhani un'we mi nga kandziyisa rito hi la ku ta twa ku mi kandziyise rito mi ku yini loko swi ta ka timhaka ta WhatsApp leyi mi nga rhumela endzhaku ka sweswo hi ta va kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke hi twa ku vo va ri yini eka timhaka ta mintirho va ri va vona yini hi mhaka ta ku pfumaleka ka mintirho etikweni rero. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi se loko no ya kwele ni fika ni ku na ntokoto mina wa Xikwembu ku ri ku no hemba va ta swi tivisa ku yini mfumo ku loyi o hemba loyi hikuva phela swa Xikwembu xi ta va xi vulavula na mina a xi vulavuli na vona lava va varhangeri va tiko se ni to fika phela ni vula ni ku ni na ntoto ni lava phepha ni register ni va ni register kasi no hemba so swi vulavuriwaka laha a swi na nhloko na ncila vanhu vo ti vulavulela a vufundhisi a byeli exikolweni ku va mfundhisi i nyiko yo huma ka Xikwembu inkomo Buddpet loko hlaya Marka 16 verse 15 it go into the world and preach the gospel rito ra Xikwembu a nge ri phikizi a nge phikizi rito ra Xikwembu leri xi nga ri vula xi rhuma i vadyondzisiwa va yena hosi Yesu ku ri va famba va chumayela vhangeli a ku na vhesi leyi ngo fambani mi ya gongonza tihosini vuvusa byi ngheneleli tikerekeni ta n'wina i ri fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeli leyi hangalakeke namuntlha a mfumo wa feyila a wu koti ku nga nghenelela timhaka ta kereke loko mfumo wu nghenelela swi ri ku phikizana leswi Yesu Kreste a nga swi vula inkomo enhlekani Buddpet na vatwa vanhu ve ri mfumo a wu ngheneleli ka timhaka ta tikereke mfumo wa go va vulavula hi wini Buddpet lowu mi swi vonaka ku wu nga fika wu kota ku solva timhaka ta tikereke va kha va tsandzeka no siva pothole yinene leyiwani no pfala bodara hi ku vafundhisi va nghena va tlhela voho va lava hi nga va tshemba ku va mfumo va fika va biwa hi timpama kwala phambeni munhu a wela le kule le a vuya ta ku kume matimba le ka mfundhisi Buddpet ya mfumo yini leswi va tikereka vo swi tshika kunene vafundhisi va ndlisa sweswi va ndlisaka so a ni choice ya munhu loko n'wina mi chuzini ku mi ta kerekeni va fika va mi nwisa petrol
va mi dyisa mabyasi dyanani na loko va mi nyika nyoka va ku dyanani mi tlhe mi hi byela mi ku ya nandzika hi to tshemba hi ri kule na van'wana lava va swi twaku ku swi right a va hi swa vona hayi ha mfumo Bootpet inkomo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Intiso ayitali kambe xirhami na ndlala naswona a swi na tingana. Munghana Lonene FM u kona ku kufumeta hi vunanga lebyo hisa. Bakanyankumba xixika lexi. Bakanyankumba xixika lexi. Xa tikisela loko xi ku iya lava va ta cina peitu meixo. Munghana Lonene FM makombandlela. Ente yithu mingisero Munghana Lonene FM nangrako eAfrika wa vulavula ku amukela mingisero mina wena u pfalela ku xani moya u kayerile eku hele ku jikajikisaneni hi langutana ka timhaka teti ta swibumabumele leswi tisiweke khale swi ri koho swibumabumele leswiwani hi yo mhaka na umbisisi lowu se wu ri ka portfolio committee leyi u langutanaka na timhaka ta ku hi ndlela leyi kumbexani a ku ta fanele ku va na ku nghenelela ka mfumo eka mafambiselo ya tikereke hi ndlela yaleyo hi ta ku nyika nkarhi wa ku va u ya mahlweni na ku tisa n'wangulo wa wehe kambe ke sweswiwani mingisero wa mena hi pfumeleli hi sungula hi cinca gere hi languta ka timhaka ta nhlayanhlayo ta ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga hi ndlela yaleyo ka kotara ya vumbirhi ku va ku ri nkarhi wihi naswona tinhlayanhlayo ti komba yini lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ka antswa i statistician general Risenga Maluleke hi vo hi nga na vona la layinini ku va hi ta kota ku va hi bula na vona ku na minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi yo mhaka sweswi hi vitanaku mun'wana tila ku va ta hi nyika xifaniso xa hi laha va nga famba ha koho ku kuma tinhlayanhlayo leti ti nga koho hi ndlela leyo mun'wana tinhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi nga ni nga presan kona la kasi ku endleka yini la kambe hambiswiritani vana va amukela mun'wana tinhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi losile muhaxi ni ku losa vayingiseri ha khensa swinene mun'wana tile ku mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi vulavula hi timhaka ta tinhlayanhlayo ta ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga ka kotara ya vumbirhi kumbexana a hi sunguleni kwalani ka ku loko mi vulavula hi kotara ya vumbirhi mi vulavula hi nkarhi wihi naswona tinhlayo ti ri yini kotara ya vumbirhi muhaxi yi sungula lahaya ka Dzivamisoko ivi se hi ta ku ya fika laya ka Khotavuxika tin'hweti tetiya tinharhu tetiya se swi nga leswi tinhlayanhlayo ti ri yini mun'wana tinhlayonhlayo muhaxi ti tshamise leswiwani hi ta tsundzuka ku eka kotara liya ya ku hundza liya ya ku sungula ka lembe hi te hi vuyile hi hlamusela vaakatiko leswaku ti tshamise ku yini se ka leyi kotara hi vone eka nhlayo ya lava va pfumalaka mintirho yi tlhandlukile hi 345 wa magidi ya tshama laya ka 8.5 wa mamiliyoni wa vanhu kasi lavaya a va tirha va hungutane hi 16 wa magidi ku ya tshama laya ka 16.7 wa mamiliyoni se hikuva nhlayo ya lava va pfumalaka mintirho kumbe lava va nga ku laveni ka mintirho yi tlhandluke swinene hi swona leswi nga endla ku tiphesente ta hina kumbe magoza ya ku khandziya ka ku pfumaleka ka mintirho swi khandziyile swi ya ehenhla swi ya tshama eka 33.6 wa tiphesente lava muhaxi hi lava va pfukaka masiku hinkwawo va lava mintirho lava 8.5 wa mamiliyoni
lava va yimeriwaka hi tiphesente ta 33.6 kumbe 6 wa tiphesente. Se loko hi teka lava va 8.5 wa mamiliyoni hi katsa na lava va nga lava ntirho va kondza va gadza va ku a na ha swi koti ku ya mahlweni ku lavana na ntirho, lava ya 3.7 wa mamiliyoni. Na van'wani muhaxi vona lava a va lavangi mintirho kambe a va lo karhala ku lava, vo ka va nga lavangi kambe loko ntirho wa wu lowu ta va wu tekile. Lava wani i 861 861,000. Na van'wani nakambe lava va nga lava kambe va nga tibyela ku na loko no wu kuma ntirho lowu a ndzi swi koti ku tsutsumela ku ya wu teka hi ku ndza ha lava ku hetisa ku tsala swikambelo kumbe ndza ha lulamisela ku vana va mina va va na wo sala na yena. Lava i 44 wa magidi. Loko hi va katsa hinkwavo va fika eka mamiliyoni laya ringanaka 13 wa mamiliyoni 1. Se hi vona lava hi ngo i xiyimo hinkwaxo xa ku katsakanya ka ku pfumaleka ka mintirho xi tshame eka tiphesente ta 43.8. Se swi vula yini hi ku hambanahambana ka vaaki Mwanati, kusuka ka vaxisati ku ya ka vantshwa ku ya ka vantima ku ya ka vanhlonge ku ya ka swifunda, ku na xifaniso xi kombaka ku hi fambisa ku yini? A hi rhangeni hi ku languta nhlonge ya vanhu. Hina va ka ntimeni hina impela hi nga ni ntshikelelo swinene hi ku pfumaleka ka mintirho. Onge ntirho wa kona wu kandza viriviri lo qochami lo gwadama muhaxi. Hikuva ni ku pfumaleka ka mintirho ku le henhla swinene, ku le ka 30.6 wa tiphesente ka vantima. Kasi makhaladi vona va le hansi ka mpimanyeto wa tiko. Mi ta tsundzuka mpimanyeto wa tiko wa ku pfumaleka ka mintirho 33.6 wa tiphesente. Se makhaladi vona va le ka 25 wa tiphesente. Kasi ma-India ni van'wana va tlhelo ra vuxa ku nga ha va machayina na van'wana va lava humaka matiko ya vuxa, ku pfumaleka ka mintirho ya vona i 14.7 wa tiphesente. Lava va valungu vona ku pfumaleka ka mintirho ka vona i 9.1 wa tiphesente. A va hundzi na 10 ra tiphesente. Kasi le ka hina vantima hi le ka 30.6 wa tiphesente. Se loko hi hundza kwalano hi ta languta ka vamanana. Vamanana va ni ntshikelelo swinene. Ku pfumaleka ka mintirho ka vamanana ku tshame laha ka 43.3 wa tiphesente. Mi ta tsundzuka mpimanyeto wa tiko i 33.6. Se swi vula ku va hundza hi kwalomu ka 10 ra tiphesente vamanana hi ku pfumaleka ka mintirho. Na hoxisa loko ni ku 30 wa tiphesente. Vamanana va le ka 44.9 wa tiphesente lava va vantima. Kasi hi ku angarhela vamanana hinkwavo va le ka 39.5 wa tiphesente. Laha vulavula hi vamanana ntsena. Loko hi languta vantshwa ngopfungopfu lavaya vantsongo swinene va malembe ya 15 ku ya fika eka 24, 15 to 24 years. Vona ke ku pfumaleka ka mintirho eka xiyenge xixiya xa malembe ya vona i 62.8 wa tiphesente. I xiyenge lexi nga henhla swinene ka ku pfumaleka ka mintirho. Hi ta tsundzuka leswaku hikokwalaho ka malembe ya vona va ha ri ka malembe ya le hansi ku va nga si kuma ntokoto. Kasi hi vutisiwile minkarhi yin'wana hina va Statistics South Africa ku leswi mi katsaka na vana va 15 wa malembe swi nga lo yini. Loko va ri exikolweni a hi va hlayi, kasi ku kala hi va hlaya hileswaku nawu wa tiko lowu ya wu langutaka swa matirhelo, Basic Conditions of Employment Act, wu vula leswaku swa ringanela ku thola n'wana wa malembe ya 15 ntsena loko a nga ri xikolweni.
kwala ka ku va xikolweni minkarhi yo tala kumbe minkarhi yin'wana n'wana ti mi vulavula hi ku na vanhu lava ku na nhlayo ya vanhu lava va nga ri ku helo mi va mi kha mi vula yini la hileswaku xo sungula mi nga rivali loko hi languta hi vantshwa va 15 wa malembe ku ya fika eka 24 ha swi langutela vona hi voxe laha tikweni ra hina I 10.4 wa mamiliyoni loko va helerile swi nga languteki ku va le kwihi kambe ka malembe ya lawa ya 15 ku ya fika eka 24 15 to 24 years ha swi langutela leswaku loko va nga ri exikolweni va fane va ri ka swiyenge swa ku dyondzela ku tokotela mintirho kumbe loko va ve ni nkateko va ve emintirhweni se ehenhla ka 10.4 wa mamiliyoni lawa hi na 9.8 wa mamiliyoni lava a va le xikolweni a va le ku dyondzeleni ka ku tokotela mintirho a va le ntirhweni vo pfuka va tshama va ringanyetiwa kolomo ka 9.8 wa mamiliyoni ka vula muhaxi ni kombela mi ni khomelanyana kantsongo kwanani ku hi ta languta ku tinhlayo letiwani ti vula yini ka ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka ku loko ti fananisiwa kumbexana na nkarhi wo tani n'waxemu swa koteka ku hi vona ku n'waxemu a hi ri ka xiyimo xa njhani kumbe mimbangu leyi a hi vulavurisani ke kambe loko ni ta va ni hunde hi laha ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo sweswo mingisero mungana London FM makomba ndlela emakumembirhi timinete ntsena ku bila awara ya 13 hi bula na tatana Ritsenga Maluleke bona i statistician general lava hi ngere ku buleni na bona n'wana loko mi sungula mi kombise kolomo ya ka ku nhlayo ya vanhu lava pfumelaka mintirho ya Afrika-Dzonga yi tlakukile ku ya ka kumbe yi tlakuke hi 345 wa magidi leswi swi nga hetelela swi fikisa kwala ka 9.5 wa mamiliyoni nomboro leyi yi tlakuriwa hi mhaka ya yini yi tlakuriwa hi mhaka ku va vanhu va helela hi mintirho kumbe yi tlakuriwa hi mhaka ya ku va na vanhu lava va se va ringanelaka ku lava mintirho kambe va nga yi kumi xo sungula muhaxi loko hi languta eka kotara yo sungula ya lembe ku nga tin'hweti tinharhu ta lembe to sungula hi ta kuma leswaku ku ni nhlayo ya vantshwa ngopfungopfu lava humaka eswikolweni swa le henhla ku nga ha va kwalomu ti-secondary kumbe ti-high school ni lava va humaka tiyunivhesiti va nga nghena eka swivandla swa ku lava mintirho kambe eka kotara leyi hi ta kuma leswaku ku na vo tala lava a va lavi mintirho va kondza va gadza va nga tlhela va ya lava mintirho eka kotara leyi hi ta tsundzuka ku lava hi ngo i potential labor force hi lava ya va lavaka mintirho va kondza va gadza na lava ya va nga lavangiki na lava va nga lava va tlhela va ku hambi hi nga yi kumangi hambi hi kumeli mintirho hi se kota ku yi teka hi ku ha tsala swikambelo a va ri eka 4.9 wa mamiliyoni se sweswi va le ka 4.6 wa mamiliyoni swi ri va sukile le a va tshame kona va nga ha ri ku laveni ka mintirho va tlhelela ku ya lava mintirho a swi talanga hi swi vona leswi muhaxi ka kotara ya vumbirhi swi humelele hi lembe ra 2009 2009 mi ta tsundzuka a hi huma ka ntshikilelo wa ku wa leswi hi swi vitanaka global economic meltdown leswaku ri ti-economy ta misava hinkwayo a ti ri ka ntshikelelo kambe hi tlhele hi swi vona hi lembe ra 2020 loko hi ve na ku sungula ka COVID misava hinkwayo se na sweswi ha swi vona kasi hala tlhelo le ka malembe lama mambirhi ni nga maboxa a ko va vanhu va lahlekeriwaka hi mintirho va ya lava mintirho
se sweswi hi vona vanhu va suka laha a va tshame kona va sungula ku ya lava mintirho van'wani va nga bumela ku swi nga va swi vangiwa hi tinyimpi leti nga kona matikweni ya le handle kambe a swi vangiwi hi swona hi ku loko a swi ku ri swona a hi ta vona loko vanhu va lahlekeriwe hi mintirho va ya nghena hala ku nga hava mintirho se lava volo vona ku ri nkarhi leswaku i khale va tshamile va ringeta ku famba va ringeta matshalatshala ya ku lava mintirho. A ni kan languta mun'wanati laha ka tsalwa ra n'wina ku na mhaka yin'wana yi nga fika yi ni koka rinoko ni lava ku kumbexana ku yi languta ku ongeti ku na malembe yo karhi lama laha tikweni leri swa olova ku kuma ntirho ku nga ku ri ra swivangelo ni le ku languteni laha ni vona vanhu va malembe ya 45 ku ya ka 54 swi tikomba va ri vo va le henhla ngopfu ku kuma mintirho kumbe vo kuma mintirho kumbe ko va mhaka ku nhlayo ya vona yi le hansi se vo tala va vo ve le ku tirheni ku endleka yini? Xo sungula muhaxi mi ta tsundzuka loko vanhu va fika ka malembe walawo lava va makume leswaku xo sungula hi va languta hi tindlela timbirhi hi vitana absorption rate ku nga ku va mintirho yi koka vanhu va ya nghena eka swivandla swa mintirho kasi hala tlhelo ku na participation rate yaleyo swi koka vanhu va nghena eka swivandla swa mintirho va tlhela na loko va nga kumi mintirho va famba va ringeta matshalatshala ya ku kuma mintirho se lava loko mo ta tsundzuka va malembe lawa hi vulavulaka hi wona va se va ri ni ntokoto loko ku ri ku impela tirha lomu ku pfuvapuwaku tinhundzu manufacturing na vathori loko va n'wi lava a va tikarhata va swi tiva ku se ku na ntokoto na lava va lavaka ku nghena ka swivandla swa vumininjere hi wo malembe lawa ya se va ku va ri na ntokoto a va fani na lava ya vantshwa va ha ku humaka swikolweni kumbe lavatsongo kasi lava va malembe ya le henhla se vanyingi va kha va lulamisela ku va ya panulula majoko va ya etiphenxenini handle ka lava va lava ku sindzisa ku va ri kwala a hi tseleni hi ku languta ku nga va ku ri na xifaniso xo karhi lexi xi susumetaka xiyimo xa tinomboro ku ya hi laha mi ti hlamuseleke ha koho ke eka kotara ya vumbirhi. Muhaxi timhaka ta tinomboro ti languta swilo swo tala ngopfu eka matirhelo ya wona ngopfungopfu eka tiko ra hina hambileswi tiko ra hina a ro va ri kulukumba ngopfu hi xiyimo xa ikhonomi ya rona loko hi ri langutana matiko yan'wana ya misava ya ku fana na va China na va yini se swi khayimiwa ngopfu hi leswi hi swi vitanaka ti-endogenous and exogenous factors hi swilo leswi humelelaka haleno tikweni na sweswi swi humelelaka eka matiko yan'wana ku nga ha va ku va ku famba ka nkarhi ku va na ku chukiselana mahlo ka ku languta ka ti-economy ka matiko yan'wana ya misava na ku hambana ka matirhelo kumbe leswi swi humelelaka haleno hi swona sweswo swi endlaka leswaku ku va na ku hundzuluka kumbe ku cinca ka matirhelo nkarhi wun'wani ku nga vi laha tikweni ntsena kambe na le ka swifundzankulu sweswi nga kona kwala tikweni ra hina mi kuma nkarhi wun'wani swicelwa swi kha swi tirha kahle ngopfu kambe mi kuma a swa ha koti ku fikeleriwa hi xitalo eka matiko man'wani ku ya xava hikuva lawa ya xavaka matiko lawa yan'wani ya le ka ntshikelelo kumbe ya le tinyimpini se swilo leswi hi swona leswi endlaka ku hi ku famba ka nkarhi swa vuya swi ta vanga ntshikelelo eka matirhelo ya hina ya ku va na mintirho kumbe ku pfumaleka ka mintirho hi swona leswi swi talaka ku va swi ri swikhayimi swinene swa matirhelo ya ikhonomi ya hina na matirhelo ya vanhu va hina loko va ri mintirhweni kumbe ku pfumaleka ka yona. Hayi ni mi twile mun'wanati swi vula tani ku ku na leswi hi nga swi lawulaka tanihi tiko ku na leswi swi nga handle ka vulawuri bya hina a khensa swinene mun'wanati loko mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina ku dya ku engeta ku khensa mina muhaxi na munghana wa n'wina lowa le ka Mtitita Alten Nawu Maboko a ni ri na yena ku hela ka vhiki i te ni mi rungula se ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri se swi vula ku mun'wanati mo hinda mi tsandzaka no vakon'wani hikwala n'we mahayila va hlantswa nje
vakon'wana mi nga ta ku si mhaka leya hlantswa ti ta mi tsandza khorhweni hi nga se fika kwalani mata makhisimusi vakon'wana ni mi twini mun'wana ta khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomu statistician general ri senga Maluleke kambe sweswi a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani ku titimela swi endla leswaku vaaki va kuma tindlela to hambana ku antswisa xirhami nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mintirho yi gonyile machudeni ya kombisa ku vilela eyunivhesiti ya Free State mahungu xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi enhlikani Bootpet na vatwa vanhu veri mfumo a wu ngheneleli ka timhaka ta tikereke mfumo wa go va vulavula hi wini Bootpet lowu mi swi vonaka ku nga fika wu kota ku solva timhaka ta tikereke va ka va tsandzeka no siva pothole yinene leyiwani no pfala bodara hi ku vafundhisi va nghena va tlhela voho va lava hi nga va tshemba ku i va mfumo va fika va biwa hi timpama kwala phambeni munhu a wela le kule le a vuya ta ku kume matimba le ka mfundhisi Bootpet ya mfumo yini leswi va tikereka vo swi tshika kunene vafundhisi va ndlisa sweswi va ndlisaka so a ni choice ya munhu loko n'wina mi chuzini ku mi ta kerekeni va fika va mi nwisa petrol va mi dyisa mabyasi dyanani na loko va mi nyika nyoka va ku dyanani mi tlhela mi hi byela mi ku ya nandzika hi to tshemba hi ri kule na van'wana lava va swi twaku ku swi right a va hi swa vona ha mfumo Bootpet inkomo nhlekani ya Afrika-Dzonga nhlekani mingisero munghana Lona FM va twile statistician general va vulavurile timhaka ta mintirho kumbexani mi nga lava ku angula ka mhaka yaleyo kasi yin'wana mhaka yaleyo ya vakereki na ku lawuriwa ka tikereke a hi sunguli ku bula hi yo mhaka leyiwani kambe n'wina mi ri yini mhaka yaleyo un'wana i tshama ku a ri kerekeni yin'wana mfundhisi va n'wi byela ku va swi vula aka kwele va yimaku kona mfundhisi va ku ma vona movha liya ni fambaka yona mina liya ho va vambirhi ntsena la tikweni leri a ku na mina ho va vambirhi ntsena mi ngo yi xavi n'wina la ku ve mfundhisi mali leyi va yi tirhisaka hi yaleyo yi humaku ka n'wina tanihi vaaki kasi un'wana bishop va heta ku vula kwala loko va famba va ku ku ya hi voho timhaka ta matirhiselo ya timali ta minyikelo na yini ha nando hi ku vanhu va nga sindzisiwangi ku va humesa timali letiya va lo tinyikela hi ku rhandza ka vona sa hi buleni mhaka hina hi teto timhaka ta tiko leri mi nga ka rona nomboro i 0860 002543 a hi mi tweni ku n'wangula wa n'wina wu ri yini n'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani enhlekani mi amukireni ka Munghana Lona FM ahee ni ngo enhlekani na n'wina kwaleno mpfukeni hi pfukeni ngo vona boti mpfukeni ya mina mo ni veka soko ya ku twisisa ka mina ne issue leya ya ku mfumo wu nghenelela ka mhaka ya tikereke men vona swi nga ri swona hi ndlela leyiwa loko ka ha ri na leswiya swa ku na ku tekeriwa ka vanhu ka ticucu let's say for an example hi va lava va va kha va hi tekela swin'wana na swin'wana swi vula ku ri still loko ku ri ke mfumo lowu wu ya fika wu nghenelela ka swa tikereke swi komba ku ri ku na still ku ya hi ku twisa ka mina va ha ri kona lava va nga ta va kha va hanyisa sweswo swa ku ri na lomu ya tikerekeni se ku ya fika ku nghena moya walowo wu famba va kha va tekela vanhu ticucu hi swona leswi mi twisa swa fana hambi wo nghenelela a ku na lexi u nga ta xi endla na ku nghenelela njhani ka timhaka ta vukhongeri hi mhaka ku ri i khale vukhongeri byi ri kona byi kha byi nga lidiwi hi vumbiwa ro van'wani ve ri i khale vukhongeri byi ri koho ku ya sweswi na n'wi vulaka kambe ke a byi nga ri na mintlhontlho leyi sweswi se yi nga kona ya ku se ku dyiwa byasi se ku dyiwa tinyoka se vanhu va fafazeriwa hi tidumu sweswo swa ku taniya sweswo mi swi vula ku mi vula swona hi leswi swi humelelaka hi masiku hinkwawo hi swi vonaka masiku hinkwawo mara a hi languteni ku ri swi endliwa hi vafundhisi va la kaya kumbe ve le kwini na a hi ri va la kaya vona a va endli swihoxo va swi endla ku tlhe ku rhanga ku va ku ri vona vafundhisi va lava vo ta va huma hi kwalomo lava va tlhaku va talaniwa va ri hava maphepha
and that's why meni ku mfumo hambi wo ka wu nga ngheneleli a swi bohi ku nghenelela hi ku still vafundhisi va lava ve le handle loko se va fikini va kha va ri ku onheni wu tlhe wu heta wu yima le kule kumbe wu tlhe van'wani va hetelela va tumbelini va dlina va nyamalanini wu nga endli nchumu ku ri ku vuya ku solviwa leswiya va nga swi endla swo ka swi nga ri ku kahle. Remember, ani se va la ku sivela swona hi yo mhaka va ku a hi lawuleni se swi tiveka ku hayi hala ka madobi mfundhisi la nga hala i mani hala ka masitwisisi va lava ku fikelela sweswo hi yo mhaka va lava ku fikelela sweswo ali mara xidzinu xa kona ni tin'wani ta tikereke va ya hetelela va kha va humesisiwa ticoco ku ri ku kota ku vona swi nga endleki va nga yi ku dyeni ebotset mfumo lowu swi nga endleki wu nga yi ku dyeni kwale a swi kona swilo swo laha hi le South Africa lani wa ku hanyisiwa sweswi na mfumo walowo wu ya ku dyeni hi tikereke teto. Yimanini mi nyika xikombiso ne ku na yin'wana ya tikereke yi nga kona a Soweto la a Xawela ne ku tshame va ya maphorisa va fika va va hlasela hi nkarhi wa sevhisi loko va hlasela ku vaviseke timembara ta kereke va tlhe va heta va teka na mfundhisi a nghena kerekeni mara loko ku ri ke ni mfundhisi loyi a nga tivi timhaka ta yena ta vukhongeri a nga tiyangi ne loko a lo fika a humesa swin'wana loko va fika hayi before mi ndla swo tala tanani hala sayitini a va ta va yini va ya teka coco mara hi mhaka ku va fike va nga kumi nchumu va boheke ku va na tinsiva ta ku endla leswi va nga swi endlisa swona ku ze ku ya vaviseka vanhu ku tlhe ku rhwaliwa na mfundhisi a pfaleriwa mara loko a vo lo fika va khomisiwa swin'wana a va ta va nga swi ndlani. So leswiya ku ya hi mina swi hi nyika picture ya kahle hi Botpet ku ri loko mfumo wo nghenelela va ta hamba va endla swona hi ku switandi hambi ku ri makuleni sweswo va fika va nghena instead ya ku va solva makula va lunghisa leswi va lunghisaka swona va fika va nghena va ndla yini va teka leswi va tekaka swona va tlha va swi tiva ku a nga na phepha a nga na nchumu va huma va famba se va ta tsandza yini ku swi endla kerekeni. Number 3 so va nga ngheneleli a va yimi asayitini vona va tikereke loko va swi vona ku ku na ku onheriwa ko karhi loko ku ri ke ni va tiva na vona va va vona ku va lwisa ku yini na leswi swi fika ku swi endla ku namuntlha vukhongeri byi nga ha languteki byi ri kahle a South Africa. Nemetweni bote nemetweni khenseni imani hi twa laha inhlakani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene va Botpet aye bote mpfukile na va lapha mi ri yin'we number 1 mi ta tshikisa va tikerekeni Botpet loko ni languta nhlokomhaka leyiwani i timhaka ta ku un'wana na un'wana i na vutihlamuleri tanihiloko un'wana na un'wana a ri na choice yo ya ka kereke leyi a lavaka yona se swi nga leswiwani mina ni vona ingaku ku sungula ka swona a ku rhangi ku sunguriwa ka yo issue ya ku loko amendiwa swilo leswiwa swa tikereke vona hi xivona na vafundhisi hi voxe kumbe mitlawa leya tikereke a yi fana na yi tshama hansi yi hlangana ku ya hi mina ku va ku ringeta ku va na xivono kumbe xikombiso xo karhi xo ku fanele ku tirhisiwa ku yini ku va na a common kumbe a law kumbe act leyi yo karhi leyi nga ta kota ku va yi va guide na vona because a swi tshamisekanga ku ta fanele ku ya complainiwa loko swi karhi swi nga fambi kahle hi ndlela ya vukhongeri mara a ku na guideline yo karhi leyi guidaka timhaka ta vukhongeri la ka leri tiko ra hina ku va swi fanele swi fambisa hi ndlela yo karhi ku ku na vumbiwa bya vumunhu kumbe bya vanhu ku vanhu va fanele va hanyisa ku yini kumbe ku gavheniwa ka vanhu so ni hleketa ku na timhaka ta kereke hi ku nghena vo vanhu a swi fanele swi fambisa xisweswo kumbe swi famba hi ndlela yaleyo mina leswi mi swi vonisaka swona Botpet kambe swi swa vukhongeri van'wana ve ri a swi olovi ku swi landzelerisa n'we mi ri yini a swi olovi hikokwalaho ka ku a ku na lexi xi nga vekiwa ehansi hi kota ku hi fane hi swi landzelerisa hi ku ya hi ndlela leswi ka tiko ra hina because loko se swi vuya kwalaho ka ku hi hetelela hi va na vugevenga byo karhi swi ni vuyisela ka xikombiso lexi mi nga tshama vulavula na loyara kwala ka nongonoko wa n'wina a vulavula hi ku laha ku nga na xinkwa Botpet hi yo bodo ra hina laha hi kota ku dya kona I think a vulavula timhaka ta swa ti-rough and stuff like that because va swi vona ku na xihoxo xo karhi lexi a xi fanele xi lunghisiwa hi tiko mara loko ku ve nawu wa hina kumbe tiko ra hina ri nga swi voni ri nga lunghisi vona va hata tiribodula rero va dya hi rona se hi swin'wana swa leswi ni swi vonaka ku un'wana na un'wana masiku lawa swi hetelela swi endla ku hi nga ha vi na ntshembo ngopfungopfu eka vukhongeri lebyi mi kumaku ka byona ku va kha ku fanele ku humesiwa timhaka ta timali kumbe timali ti famba mahlweni hi mhaka swo fana na sweswo because ku na bodo leri va karhi va vona ku va fanele va endla timhaka ta vukhongeri kumbe ta vufundhisi hi mhaka ku vona timhaka ta mali yaleyo mi tsundzuka ku mali yaleyo a yi taxiwi Botpet
yi tisa xisweswo yi nga hi xiswona se xin'wana xa swona leswi mina vona ku nga ku fanele ku tshama hansi ku langutiwa lomu ku nga pfuleka mavango lawa ya ringeta ku pfariwa ku sungula ku nga ri ku va panicha mara a swi lunghisiwi tanihi tiko hikuva mali yin'wana na yin'wana swi lava mali ya president la ku tiva ku kokwalaho ka yena nga declaranga what about leyi mi nekeriwaka yona hi nga ta mi kuma mi ri na yona mi nga ta ku ya kereke that's why swi olova ku mi kuma ku like ku na timali leti smuggeliwaka via tikereke yi nga ha koti ku tshemba hikuva hi ndhawu leyi va kha yi tirhisiwa for swo fana na sweswo eka masiku ya namuntlha Nametwe Enkomba thank you 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ukayelele eka Africa wa vulavula ina xiphiqo xo ba wa yena wa ngati a nga n'wi tiyi loko se a ya exikolweni i ndla hansa hikuva vana lava va sungula ku n'wi bula va n'wi byela ku laya a hi le ka n'wini hi leswi se la aka policing area ya hina ya Giyani ku katsa na Malamulele hi nga fika hi swi vona ivi n'wana loyi a sungula ku va na enga va sungula vana va lwa exikolweni va yimelelana a handle ka xikolo va tlhavana tolo kunene a hi ri aka Nsavulana xikolo xi ze xi huma hi 1:5 hi mutswari la nga suka a ya ba n'wana wa xikolo ndzeni ka jarata vana va xikolo va hlengela mutswari xikolo xi huma yimaniya anhleki makako loko to vutseri ku mutswari aya ba n'wana wa xikolo a xikolweni njhani ku xikolo xi na varindzi xi na vafambisi ku endleke palamende ya rixaka leti Africa wa vulavula hello n'wana mingiseri nhlekani nhlekani Bootpad ayi baba nija pfukeleni hayi pfukile ma okay aka weather leyo saseka ya Xikwembu namuntlha amen haleluya Bootpad a vulavuleni yo yale ya vupfumeri simple hi nga zi yale na le na switwa van'wanyana va tsutsumi na vafundhisi va mdaka na hi na ti chapter 21 company leyi nga riki ku tirheni i South African Council of Churches ni nga yi tsundzuka hi khale koko a yi khomiwe hi tatana Frank Chikane yi lo vuya yi lahlekeriwa hi vheli a ku na ndhawu leyi nga riki na nawu ka vafundhisi va fanele va endla yini sela vona lava va South African Council of Churches hi vona lava nga vuya va tshika ntirho loro va neglected duties ta vona Bootpad sweswi mi ngo no va mfundhisi kwalani loko mi chayisa loko va siku rin'wana twa mfundhisi Sunduzi ti lo cinca a ti byerisa sweswo a ku na greed loko swi fika ka vupfumeri hiyo yaleyi ngo lo hi lahla South African Council of Churches yi swi alerile sweswo sungula hi Christianity father of Christianity la South Africa ni maswaku yi sungule hi vakreste and Christianity yi sungula ka Pope leswi vanhu va nga swi tiveki ku loko a ri mukreste i subscribe na Pope se unlike ta tikisa yale nta dzika ivi vanhu va lahleka so vula yini na lava hina hi nga ta ku vafundhisi lava sukela ku ka ti-early missionaries ku fana na ti-Swiss mission ta la South Africa a ni yi rhangele hi yona ma-early Swiss vana lexi va xi vulaka ku loko munhu a fana va mfundhisi i fana a va dyondzeke ku fikelela kwihi hi fika hina vakantineni hi fika mi ni khomela anti ni nga tirhisa rito ra njhani hi Bootpad ene mina ni swi lava ku tirhisa rito ra strong hi fike hi swi anti ni nga swi vekisa rito leriwa ri nga chinga loko no ri veka Xitsonga hi lero hi fike hi destroya leswiyani hina va ri ku endla yini kambe ku nghenelela hi ndlela yin'wana Bootpad na xota hi Xitsonga marito ya laha swi tshikeni yana ni mahlweni ya se hi swona leswi swi nga hi onhela se loko swilo sweswo swi fanele swi va regulated swi olove njhani a ni fanele ku nghena nawu ku endla enforcement hambi tin'anga Bootpad tin'anga ti fana South African Traditional Healers Association ku na milawu leyi va fanelaka va yi landzelela why tikereke ene tikereke swi kona South African Council of Churches leyi nga ndleki nchumu sweswi ve le ku yi tweni president Ramaphosa se loko yi nga ri ku ndleni nchumu swi vula ku yi pfule vangwa ivi loko yi pfula vangwa yi endla leswaku ku hetela kona swiphiqo swa ku se ku dyiwa tinyoka i ntiyiso Bootpad vanhu va cheriwa hi tidumu you can imagine doom matava instruction leyi nga tsariwa ka xilo xa doom Bootpad va byela ku don't touch xi toxic
loko mo fika mi sapazela kun'wana va vula ku xa dlaya va tlhela va faka xi xin'wana va xi tsala hi tindzimi tinharhu to helela va ku danger gefar i nghozi swi vula rito rin'we nemetrini hi leswi yi luze ge kwalaya masiva tibizorivuye ti-chapter 21 companies tingani la South Africa la ku va hava vurhangeri a ku na nchumu vo tindlela va teka vanhu va vona kaka wena famba i ya va munhu wa so mi swi vonile le ka madlanga vanhu lava nga na vuswikoti va tekiwa va sideline ku vekiwa vanhu van'wanyana va madokodela ku nga ri madokodela se kanjhani va nga ngheni ka gap liya Christianity se va hu yona mi kuma xifundisani himpela xi ri na matric man suka xi ya xava mpahla ka mavhengele yo karhi se i father so and so mi nga vuli sweswo ku xifundisani un'wana na un'wana mfundhisi a ku na xifundisani ngumani ka sweswo fambani kahle fambani inkomu inkomu ni khomini mingiserami ku hava xifundisani hi nge pfumeli ni arila ni 0860002543 nhlekani Ay, botwet. Botwa mina minjani? Zombini ngobo. Na bana, mirini wena. Ntwetola mukamrilela maxelo ya laha mani. Hi won randa ku la. Maxelo lama hi won randa. Ami chavi cha. Ni chomjo. Wa ni humile mina tlhela fambela xi ku la nhlokweni. Xi ntisela mukateko. Na ku a ni ngo rilela, a no vilela ku kasi xifundza xa hina kasi a xi fani na swin'wana na. Hayi sweswo xikwembu xi mi hlamurile. Amen. Mirini wena. No, but I think government ya hina yi fanele twisisa ku yi na swo tala in the plate leswi yi fanele ku solva. And swin'wanyana yi fanele swi tshikela vanhu vo karhi. Mga ta tikereke a ti tshikeriwi vafundhisi na tikereke in general. Swi bihangi ku vona swihoxo mi raise concern. A ni ku na ti-organization leti fambisaka tikereke. To fana na ti South African Council of Churches. Ka ku vuriwa ku ti ka un'wana mingiseri wa ku famba la kombisa ku ti komba ti tsan'we ntirho wa to. Hi to fanele ku tsundzuxiwa ku come back to the basic ta ndlela ntirho wa n'wina. Hi vona leswi na leswi hi kombela ku mi cheka charge but at the same time but phela loko ku ri ekerekeni ku ndliwa swilo leswi nga against the law. Swi siveli mfumo ku va we institute criminal charges against munhu wo karhi. Va voni like ti-rape yini loko mi swi va ku leswi swi against the law swi vula ku mi fanele mi pfula case ehenhleni ka munhu yaloye loko hi ku ta regulate tikereke kasi ku regulate swi ta onha yini kasi kahle ku ya hi n'we ku regulate swi ta onha a ni ko twananiwa ku va na framework ya ku hi ta tirhisa leswi na leswi hayi ku mi ta khuvurisa leswi ku hi ta tirhisa leswi loko mi kume mali yi ta declarisiwa leswi loko mi kume yini swi ta ndlisa leswi sweswo ntsena a yi la ku confusana but ni ku xikombisa loko ya ka constitution yi ku byela ku u na right ya ku landzelela religion leyi u tsakelaka yona yes antisisa a yi specify na ku religion yihi leyi u yi tsakelaka yona leswi aka religion is a choice ina kambe ku va mi ri ka choice a swi vuli ku mi va ka choice yo ka yi nga ri na nawu mi va mi ri ka choice i choice ya n'wina hi swona kambe tivani ku loko mi kha mi langa vukhongeri ku na nawu lowu wa ku loko mi nyikeriwa mali mi fanele mi vula ku mi nyikeriwa mali muni loko va la ku ta heta mali bota va ti ta mali no nyika xikombiso na mina no va ku nyikeni xikombiso a ni vuli phela a hi nge no mi kombisa mi ya aka kereke yo karhi ni va fika ku okay lani hi boha duku ivi mina hi ku tiva ku nawu tikereke ta regulatiwa ni nga ni ya challenge kereke leyi ni ku no mina ni ndle wiki wiki ni tshama kahle ni byeriwa ku ri ni fanele ni boha duku decentara swi nge vitani hi ku a ni ngo loko ku ndliwe mi twananini tani ku twananiwe a kerekeni a swi vuli ku i twanana kerekeni ivi swi vula ku kereke a ya ha endli milawu ya endla milawu kereke yi ta endla kambe yi ta yi endla yi kha yi kokana yi suka ka framework leyi nga ta va yi endliwile no na mi about that mara vumbiwa byena byi ri yini hi na right ya ku joyina kereke kumbe religion leyi tsakelaka leswi ma swi vona na sweswi loko mi tshava vumbiwa futhi mi ta kahle hi ku loko mi tshava vumbiwa byi vula sweswo bya ku mina mfanele ya ku tilangela na vandla ra tipolitiki leri mi ri lavaka kambe vandla ra tipolitiki leri mi ri lavaka ri na nawu lowu sukaka ka nawunkulu wa tiko mi swi vona
ina se na n'wina mi lange kereke hi swona a hi endlele Bootpet loko hi vulavula hi ku regulate ti-religion a hi ta regulate na ti-traditional religion phela loko ku thwasa swi na ntirho Bootpet matsalwa lexi hi fikaka xi onhaka hi kwini i ku a hi languteni leswi hi nga ka swona namuntlha leswi hi nga ka swona namuntlha hi sweswaku va ri ku ina va vula sweswo phela va vula sweswo ku ta fanele ku va na maendlelo yo karhi yo lawula timhaka ta a ni commission liya anakeni yi langutana na timhaka a yi langutana na timhaka ta vukereke yi langutana na timhaka ta vukhongeri na timfanelo hi ku angarhela ibe promoter gatekeeping loko ya apply lava ku loyi u wela ka vandla ri kumbexana loko mi ya apply va ku kumbexana va ta vula ku n'wina mi nge vi no mi ya pfula kereke ka matsakali ka matsakali siku na kereke so gatekeeping ti ta va kona Bootpet lava vanhu va nga tlhela va byeriwa ku we are enough this side famba inkongo 0860002543 na vona ku eAfrica wa vulavula Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa wa vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Vachayeri ku karhala hi vuxika swi fika hi xihatla ku tlulela u anakanyaka ha kona. Hitere leyo yi nga ku hlayisa u kufumerile kambe yi nga tlhela yi endla leswaku u rhongomela. Pfulanyana festere teka nkarhi wo wisa wu ri wa nkoka. Tshama u phupsile u ri na vuxiyaxiya hikuva loko u ri ku chayeleni ka movha lowukulu ku karhala swi veki ntsena vutomi bya wena ekhombyeni swi veka na bya van'wana ekhombyeni. Tshama u xalamukile, tshama u karhi u vonaka, tshama u hlayisekile. Hungu leri tisiweka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli ya rixaka. Se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela hi sale timinete ta nkombo yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na mani kosi na tshauka kusuka kwalano nongonoko ku ta ku ri dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni leswi a xi chavisaka xona xirhami Ike Ngobeni ni na ku pfumela ka ku loko xo tikisa ku hina la xi nga kona namuntlha se ta vhati tena mikumba ni vona leswaku Marisa so Jesse Ike Ngobeni namuntlha loko xo tikisa xirhami lexi ku hundza la xi nga kona namuntlha se ya ta na mikumba mi ta kuma se a ri na mikumba kwa tirhweni kambe hambiswiritano a hi twaneni ku n'wemeri yini mingisero mina 0860002543 nhlekani Nhlekani Bootpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula but Bootpet lexi ni lava ku nghena ka xona ngopfu i mhaka leya unemployment and then manghenelo ya mina ya ta va so ku ri loko mi languta swiphiqo leswi South Africa yi nga langutana na swona namuntlha i swiphiqo swa maendla hi vomu. Loko mi languta ndawulo yin'wana na yin'wana yi nyikiwe vutihlamuleri byo yi kota ku meka sure ku swilo yi fambisa swilo hi ndlela leyi fanele yi fambisa hi swona hi ku pfunetiwa hi mfumo. Loko hi ta ka mhaka ya unemployment Bootpet accounting authority ansi ka vulawuri bya mfumo yi le ku faileni dismally ku kha ku nga ri mhaka ya employment ntsena mara mi kha mi languta hi ku angarhela ti-problem leti hina hi nga langutana na tona tanihi South Africa. Loko ku ri ku mfumo wa hina ku na enforcement hi ku ya hi milawu ya tiko leswi ya nga tshamisa swona yi no saseka ka yona yi nga saseka. Half ya ti-problem leti South Africa yi nga langutana na tona a hi ta va hi nga vulavuli hi tona today. Ni mi byela ku swi ta njhani ni mi nyiketa example ku swi ta njhani ku ka in a university kumbe ka TVET college kumbe tertiary mi kuma ku ri na vanhu ve le handle ve nge le ku tirheni va nga occupy ti-position ta very important va nga ri na qualification
ivi loko va vutisiwa va ku a hi swi kotangi ku ya ahandle ya lava vanhu va South Africa hi kume hi employ vanhu lava hi nga employ ya vona. And then that's why hi va hi ri na lecture leti hi nga na tona laha ndzeni ka university ya hina kumbe ka TVET college. You look at that situation mi kuma ku vanhu lava nga lani more than 30 wa vanhu ve le ku tirheni lani earning more than 800,000 per annum. Amiyang ahandle miya recruiter vanhu va South Africa. Kuri you were so hell bent wa mi kumeka mi recruiter vanhu ve le handle ka ndawulo ya mfumo and mi kha mi undermine milawu ya mfumo and ku va teka advantage yaleyo va teka advantage leyi va endla swilo leswi va endlaka swona va benda milawu ya mfumo va endla leswi va endla va kha va endla swa wrong hikwalaho ka ku va vona ku enforcement ka mfumo wa hina hi tlele ku tleriwile a ku na munhu loyi a lava ku endla nchumu hi nchumu hi ti-problem leti hi nga langutana na tona South Africa. A ni swi tisa ku swi humelela njhani? What about ka private college? What about emapurasini? What about ka security industry? Today loko va statistician department va ta na statistics xa mhaka ya ku South Africa hi kuma hi ri na high rate ya unemployment. Ku there are those attributes ti nge le ku endlekeni leti ti komba ku nga ri ku va na sabotage endzeni ka mfumo wa hina. Vanhu vo ka va nga la ku tekela tiko ra hina vo ka va nga la ku teka tiko ra hina seriously va abuse ti-powers ta vona leti va nga na tona. Ka area ya university you got an HR person a nga na matric o ka nga ri qualification a nga nghena hi ku ni registeli course ya so but that person i nyiko matimba yo a lawula HR department leyi nga na matimba yo thola and i va thola vanhu lava a nge tholi vanhu lava nga tlulaka hi ti-qualification obviously i ya thola vanhu lava va nga ta va ri a ringana na vona hi ti-qualification because those people va ta va ri threat ka yena loko vo nghena va ri so highly qualified yena a kha a ri na qualification leti o ka nga ri ku na tona vhele ku nga matric. So hi xi skill lexi ku vulavulaka xona ku vanhu va South Africa a va na xona lexi nga endla ku va nga kumeki va kha va tirha ndhawini yo karhi. Hi xi skill lexi kumeka ku ku na mapurasi man'wana hala ni do both 90% of those employees i vanhu ve le handle undocumented so but there is nothing that is happening. Ivi tiko ra hina ri lata enforce now nationally a ku ri na 800 what inspectors ku va fana va enforce now ka tiko hinkwaro va make sure ku na compliance. Va ta fikelela njhani swo fana sweswo? It's impossible. Sweswo a ku thoriwi 10,000 sweswi ku thoriwi 10,000 meaning that start nga number liya yi ku 10,800 nationally that you are expecting those people to inspect the labor inspectors va famba va nghena ndhawu leyi ya South Africa hinkwayo va inspector mapurasi va vona ku vatholi vanhu va right and a swi le ku endlekeni swo fana sweswo and those people it's a serious crime leyi va nge le ku khomiteni na tikweni ra hina ni vula vatholi and loko ku ri ku munhu le hansi ka mfumo ndawulo ya Department of Education of basic education or of higher learning va kuma a ri na matimba yo thola ivi va huma va benda nawu va tholetela vanhu ve le handle vana va South Africa va kona va nga qualified va ngo lo tshama van'wani va na ti-honors van'wani va na ti-masters va lo tshama va na mintirho but in byela ku wena a wu humangi ya handle advertiser that post and then mi languta ka vanhu va South Africa i leswi nga ku endla wena i languta i teka matihlo ya wena i makhasa outside ti-boundaries ta South Africa. What is it? na ku na van'wani va kombisaka timhaka ta ongeti loko koze ku nghena wun'we wa kanjhakanjhaka hinkwavo vanhu va ta va ri va kanjhakanjhaka a ni swi tivi hikokwalaho ka yini xiyimo xi va tani. Botet ku na milawu hi vulavula hi milawu accounting authority ku na milawu why milawu leyiwani yi nga enforce milawu yi kahle futhi yi kahle but why ku ri na ku tlela vanhu va tlele endzeni ka mintirho ya vona. That's why ku va na gap leyi nga va kona and then people will exploit the gap yo fana leyo. So issue ya ku hina we need hi fane hi va hi ti languta hina tani hi ri mfumo and those accounting authority ku hi le ku endleni ka mintirho ya hina na munhu un'wana i vulavula hi mhaka ya ku kuta ka tihlampfi hi tinete overfishing and vele ku tlheni ka ntumbuluko and now vanhu lava tirhaka sweswi va kona va teki vo mani va tirha loko stayini mara vele ku holeni. Inkomo ikhenseli swinene tlhelo rero. Amen. Inkomo nongonoko lowu wa humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni ri
mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.